Delong keheno ahjok inut abang pu cycle pen keklo ahjok adim amat apran kedam. NH36 ari kedo akulat apan non amat cipri serak nang jipu NHAI tuk nam thei pale. Dillai Police Station angkang men tokbi arong Amerika karli tang orichan tokbi arta pokebra ko atumi nithai ikara ko ani kan sam apo asupi apan dowai ke nampi dampen kachi bang ahut Dillai aroi kedon adolong cycle pen keklo ahjok adim amat apran kedam. Birta kelong ateng ke asupi abang exam mate satlang pi bom ahut aphu ke sodera job dowai ke nampi dam ahut si karli tang orichan apran dam nanglo pusi birta long pon. Karli tang orichan tokbi achor homsira rong hangti lapen aso mar bangket thom aphan pamo tekang si apor pepen karli tang orichan tokbi abang arong cheboy nang poklo. Puthot adap pithi kedam di atun si Dillai aroi adolong arom along cycle pen karli tang orichan tokbi kiti tang arpum theglong si rong asor aphan kachini kondo. Karli tang orichan tokbi apan postmortem apan Dillai Police atun si chipari den pon. Pinpur pon mela bangso Dillai aroi adolong kinangsat pu apong news tame pilo lapen rat cari asong apanta pachini pon olo. Bonta majok asor karta delong tipipede ajok delong parai kedo ara datum mingkan ko anpen done kisung lesu cicak nang lasimo kewang journey lapuson akisung kabedet nang jiapan prabjin pen delong nang simar pinang ji pusi kisung ke fuara datum kachuning report Dillai pen sarkari tiron news 18 difo orjang le aman ke la so phuso delo dewai ke nam dam lo aman ke ke ni litum ke dewai ke nam dam puman kaya poroso nang ni jibon pulo mala kacong hong lok lo aman la pusi Dillai si kedam ne man te pusi kedam ne ma chini dun ni delo thum dun thek the delo kono porben lo alang hempen hempor ka ko ana porpen ne sari bachi ni sari dam ju bitanga che thano ti no juma thek long rita nilike rita dam jui ma thek dun de delo adda pen kidan ma ho ajo nilike an sam an bang pin tu ya jo an lo ding ko lo inwet bo hempen hempor ka inwet thek dun de delo ni bita invest nang ki bar do vai ke na mi puma se ba ju ya lo ti ma chi ni de ya lo he mo dai te hem bang bom le puma si chilang mo de lo mene non ki idea pol ma ti kam klem ik rong ya lo ni li tunge ma a he ma so do chi ni lo ni li te ma chi ni de lo ma si em bang i bon ma chong hong bom me lo ke bang me de lo ke atu dap an si ni li tunge to dap char ba i long si dora chi lo rong em high school ke dum class man je chung lo ma lo ba kan lo chilang lo ke ni li lo hai pin nak lo ko pusi ka chit dok kun thek phon le high school ko punalo high school ho dong the ba class 9 no pining ko hi bom lo mara phuso apu ke solo do vai ke nam da ma join ni lo long da bi rat kisung awar sanang pitpe pada nili tungke pilek song ke take acha dak don ya song ton dak ni tong camping wang long le camping mas long le dake ni to next election me lo ni to kang chir kena sok dai kala hang lo nili tungke dela non BJP sarkar nge develop olo pusi ka chipu ma dela sinang litum labang so develop bang kosolo nang litum pipu nang litum labang so bang ke BJP tum talang tum ta hak mone ke tantang sarkar tholang tum jitu ke pangkre ke kali tahai ki hun ek pache tang tong rek thela som si dukok tahai he sinong ke wangi lang sarkar bang ke lang tum nang ki Pini bo signify kora truck ani ada pen Dillai hawar ajo alipia kong mate National Highway ari kedo akulat lapen kedo ahem ka chipri hangjo hanghai asonti thek konlong lahai ahem ka chipri nang kok alam thela ke kedam tang ahut pen karbi anglong arlo krongpli atowar mate 4 line atowar kiponji pupen National Highway Authority of India atumpen alipia kong kedo akulat lapen kedo ahem Cipri nang po apor mate ani hodet ajok
tong sikot pen chipri din tilo along damsi NHAI la pen police atom damsi hem chipri nang po bhomkuru arni ang bom ormi arni pen ke katharle asai kedem po pusi than pachini dam pusi birtalong bonta longle ahem pu mate kulat ahem phatum ke than ke hem ki kim anam la pen kulat anam ke nang pinang ji kalite ase ki the pensita chesong nang ko po pusi pherengki atheng no ningje pon dilai pen sarkari teron news 18 dipu